Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu, na salimu ninyi nyote mahali popote ambapo mlipo, na salimu kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anatupenda, Yesu anatujali katika maisha yetu. Yesu anatuwazia mambo yaliyo mema katika maisha yetu. Ndugu yangu, usikate tamaa. Usikati tamaa ndugu yangu. Japo watu wanakukataa wewe, usikati tamaa. Japo watu hawataki kukuona, usikati tamaa. Japo watu wanakutenga, ndugu yangu, usikati tamaa. Japo watu hataki kukusikia, ndugu yangu, usikati tamaa. Japo biashara yako haiendi vizuri, usikati tamaa. Japo unatafuta mtoto kwa muda mrefu, ndugu yangu, usikati tamaa. Japo hiyo, ndugu yangu, kazini watu wanakutenga huko kazini, watu wanakukataa, kazi yako haina msimamo, usikate tamaa, maana mtegemee Yesu aliye juu mbinguni. Kama Yesu alivyomsaidia Sara, kama Yesu alivyomsaidia Ayubu. Tazama ndugu yangu, mtumishi Ayubu alipitia mateso makubwa sana, alipitia mateso mengi sana. Mtumishi Ayubu alikataliwa, mtumishi Ayubu alitengwa, lakini Ayubu hakukata tamaa, alimtegemea Yesu aliye juu mbinguni. Na sisi pia tusikate tamaa katika shida yote ambayo yanatukumba katika maisha yetu. Tusikate tamaa, tuangalie msalaba, tumtazame Yesu aliye juu mbinguni, tumtumainie Yesu aliye juu mbinguni, maana Yesu ni muweza yote, maana Yesu anaweza kutushindia na kila changamoto katika hii dunia. Yesu ni muweza yote, na ndio maana Yesu alisema, nyinyi ambao mnaelemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu anaweza kutupumzisha waliolemewa na mizigo mizito, waliolemewa na mizigo mizito. Yesu anaweza kuwapumzisha. Na sisi pia tusikate tamaa, tumtumainie Yesu aliye juu mbinguni, maana Yesu ni kila kitu katika maisha yetu. Acha tumtumainie Yesu. Na wale ambao hajamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao katika maisha yao, muamini Yesu sasa, mkiri Yesu sasa awe Bwana na Mwokozi wako katika maisha yako. Asanteni sana, na Mungu awabariki ninyi nyote. Amen.